Ndabaramukije mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu aho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa kabiri, turi ku itariki 3 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Mbaye ikaze wadukurikiye mwese, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino mu isi, mbifurije igitondo cyiza, mbifurije kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ntabwo ndaza gutinda, ndaza kukubwira amwe mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Umushikiranganje wa mbere cyangwa se minisitiri w'intebe by'umwihariko yagaragaye muri mitingi yambaye umwambaro wa CNDD-FDD. Amafoto yiwe cyangwa se amasanamu akomeje kugenda agaragara hirya no hino, akomeje gutungura abatari bakeya, akomeje no kuvugisha abatari bakeya. Nyuma y'ibyumweru bibiri rero by'umwihariko asohotse ku rutonde rwa polisi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, by'umwihariko ku itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, minisitiri w'intebe General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yongeye kugaragara mu ruhame yambaye umwambaro w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Ni mu bikorwa byo kwiyamamaza rero n'ubundi cyane cyane mu matora y'abadepite nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibikorwa byanarangiye ku munsi w'ejo aho muri uku kwezi ari bwateganyijwe aya matora. Uyu nguyu rero ni umwe mu bantu bavuzwe cyane muri mu bikorwa bigendanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, Gervais Ndirakobuca, ariko kandi ni umwe mu bantu byavuzwe ko atagiye acana uwaka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Benshi mu bakomeza gukurikiranira hafi ibibera muri politiki y'igihugu cy'u Burundi bemeza ndetse bakanagaragaza ko uyu Gervais Ndirakobuca by'umwihariko ari umwe mu bagabo badakunze kuvuga menshi ariko kandi baba bacicikanye byinshi, aho Evariste Ndayishimiye inshuro nyinshi yakunze kugenda ashimangira yuko hari bamwe bashaka kumutembagaza ku butegetsi cyangwa se kumukura ku butegetsi, maze agakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko uko byagenda kose ngo akomeje guhangana nabo. Amakuru atugera avuga yuko uyu mugabo rero ari umwe mu bantu badakunze kujya imbizi n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hanyuma ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda bigaragaza ndetse bikanerekana neza yuko hano muri kino gihugu cy'u Burundi ibikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibikomeje kugenda bitangazwa byose ari bimwe mu bintu bikomeje kugira uruhare rukomeye cyane, ari bimwe mu bintu bikomeje gutuma by'umwihariko hano muri kino gihugu ibintu bikomeza kuzamba. Turagaruka ku bikorwa bigendanye rero no kwiyamamaza muri aya matora, ndetse aya n'amakuru menshi yakomeje kugenda avuga kuri General Gervais Ndirakobuca. Ndakubwira yuko kandi by'umwihariko ku munsi w'ejo aribwo SADC yongeye gucyura intwaro zayo. Ku munsi w'ejo yacyuye zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, dore ko zari ziganjemo by'umwihariko zimwe mu mbunda zirasa kure ziganjemo na za BM-21, by'umwihariko zimwe mu mbunda ziremereye cyane zirasirwa mu modoka, akaba ari zimwe mu ntwaro ziremereye cyane. Icyiciro cyo ku munsi w'ejo birasa n'aho ari icyiciro cyari gikomeye cyane, dore ko ari icyiciro cyakomeje kugenda kivugisha abatari bakeya. Ikaze kuri mwebwe mwese, niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubona amakuru n'ibiganiro byacu, kandi like, tange igitekerezo, ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Mbahaye ikaze mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Uyu General Gervais Ndirakobuca bakunze kwitanda kugarika aherutse kugaragara yambaye umwambaro w'ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa se umugambwe wa CNDD-FDD ubwo bari mu bikorwa byo kwamamaza iri shyaka byabereye mu ntara ya Bujumbura. Ibintu bitavuzweho rumwe rero by'umwihariko kwa hazaza h'uyu muyobozi, cyane cyane mu gihe n'ubundi iki gihugu cyitegura amatora y'abadepite ateganyijwe muri uku kwezi kwa gatandatu nyine kwa Kamena umwaka w'2025. Ni nabwo bwa mbere kandi Ndirakobuca Gervais alias Ndakugarika yaragaragaye mu ruhame kuva yajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Muri iyi mitingi kandi yabereye ku kibuga cya Paruwasi ya Cibitoke ni mu ntara ya Bujumbura. Ibintu byateye abantu rero benshi kugira amakenga agendanye n'ibikorwa by'umugambwe. Kugaragara kwe rero yambaye imyambaro y'ishyaka rya CNDD-FDD byafashwe nk'igitangaza mu gihe habura rero igihe gito ngo amatora rusange abe, aho abasesengurira n'ubundi hafi politiki y'ubutegetsi bw'u Burundi bavuga ko igisubizo cy'amakenga gishobora n'ubundi kuzagaragara vuba cyane nk'uko bigaragara.
umwe rero mu basesenguzi w'i Burundi yagize ati dutegereje rero itariki ya 7 Kamena 2025 ari nabwo rero hazatangazwa urutonde rw'abaziyamamariza umwanya wa senateri. Ibi rero birashoboka cyane ko ashobora guhabwa umwanya w'umusenateri by'umwihariko muri iyi manda igiye kuza nk'uko bigaragara. Icyemezo cyo kumushyira mu kiruhuko cy'izabukuru rero cyafashwe ku itariki ya 10 Gicurasi 2025 gitangazwa n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye Jenerali Neva. Iki cyemezo kikaba cyaratunguranye cyane by'umwihariko mu baturage ndetse no makurikiranira hafi politiki y'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero benshi barakibaza niba rero umwanzuro wa Ndayishimiye by'umwihariko kumushyira mu kiruhuko ni itariki iteganyirijwe rero n'ubundi kuzatangaza. Bamwe rero mu bemerewe kuzata iyi tariki ya 7 Kamena 2025 ni itariki iteganyijwe rero kuzatangazwaho urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Ishobora rero kuzasiga itanze ishusho nyayo y'imigambi y'ahazaza. Ahandira ko Buca Gervais afite rero by'umwihariko afite rero muri politike ndetse no mu rwego rw'amatora rusange yo mu mwaka wa 2025. Hari bamwe rero bagaragaza ndetse bakanemeza ko uyu mugabo usanzwe ari umwe mu bantu bakomeye dore yuko nawe ari umwe mu bafite ipeti rya generali hano mu gipolisi cy'u Burundi nubwo yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu kurwana inkundura muri CNDD-FDD ubwo yari ikiri mu mashyamba. Amakuru atugera rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko uyu Gervais Ndirakobuca ashobora kuzahabwa by'umwihariko mu kwitoza mu kuyobora igihugu, cyangwa se akazahabwa by'umwihariko mu kuyobora umugambwe uri ku butegetsi, cyangwa se akazajya mu badepite nk'uko bigaragara. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana igishobora kuzakorwa ndetse n'ibiteganyijwe, ariko kandi bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara biremeza ndetse bikanagaragaza ko uyu mugabo ashobora by'umwihariko kuzinjira muri politike y'igihugu cy'u Burundi mu buryo busesuye. Ariko kandi kugeza ubu n'ubundi ni umushikiranganje wa mbere cyangwa se ni minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu kandi amakuru akomeza kugenda atugeraho muri kano kanya ashimangira ko aya matora n'ubundi CNDD-FDD isa n'iyamaze kuyatsinda, cyane yuko by'umwihariko yakomeje kugenda isa n'itwara amajwi nk'uko bigaragara, ubundi bagatera ubwoba abandi banywanyi b'indi migambwe. Aya ni amwe mu makuru akomeza kugenda aturuka hirya no hino nk'uko bigaragara. Mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda bizamba hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara, andi makamyo menshi cyane ya SADC yongeye kugaragara by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakamyo agera kuri 263 yikoreye ibitwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'ingabo umuryango wa SADC wari warohereje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko niyo amaze guca ku butaka bw'u Rwanda abicyura. SADC yari yarohereje mu burasirazuba bwa Kongo biriya bikoresho ndetse n'ingabo mu rwego rwo gufasha ku rugamba ingabo za leta ya kiriya gihugu rero n'ubundi mu ntambara zirwanamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Kuri wa mbere tariki ya 2 Kamena hatashye icyiciro kigizwe n'amakamyo agera kuri 15 yari yekoreye ibifaru bikomeye cyane bimwe bigendera ku minyururu ndetse n'imbunda zirasa kure zizwi nka BM-21 Grande, zimwe mu ntwaro ziremereye cyane ndetse zirarasa mu ntera ya kure kandi zikarasira ku muvuduko muto cyane nk'uko bigaragara. Izi ntwaro kandi zari zerekejwe by'umwihariko n'abasirikare bagera kuri 18 ba SADC bari mu bo uyu muryango ufite rero mu bigo byabo bikiri Igoma ndetse no mu nkengero za Mubambiro, mu bice bya Mubambiro. Mu mpera za Mata nibwo rero SADC yatangiye gucyura biriya bikoresho ibyerekeza icyato muri Tanzania, nyuma y'uko leta y'u Rwanda yari yaramaze kwiyemerera kubicisha ku butaka bw'u Rwanda. SADC yafashe icyemezo kandi cyo kubicyura nyuma y'uko rero abakuru b'ibihugu bigize rero uyu muryango bafashe icyemezo cyo gusesa ubutumwa rero ziriya ngabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi zari zaroherejwe. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'uko rero ingabo za SADC, FARDC, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro b'abazungu bari bamaze gutsindirwa mu mirwano yasize mu mpera za Mutarama uyu mwaka wa 2025 M23 ifashe uyu mujyi wa Goma mu buryo budasubirwaho. Kugeza ubu rero n'ubundi ingabo z'u Burundi nizo zigikomeje kubarizwa hano ku butaka bwa Kongo, aho benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko by'umwihariko izi ngabo zikomeje kugira uruhare mu ntambara ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo nibwo by'umwihariko
ku munsi w'ejo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nibwo umutwe wa 23 wasohoye itangazo rikomeye cyane wamagana ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo aho bashimangiye ko bikomeje kwibasira abanyamurenge. Nyamara kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi ngo zo zikomeje kurinda abaturage ndetse no kurebera hamwe uburyo intambara ishobora kuba yahagarara no kugarura amahoro n'ituze n'umutekano. Tugaruke mu kanya turebera hamwe ibikomeje kuba kuri Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo.